June 19 की थौदोक्ता लेखिद्रबा अथौबसिंगी मफमदा मियामना इकाई खुमनबा उठ्रे। Assam Rifles amasung Indian Army की अपुनबा कांगबु अमगा खुद थोकनबदा United Kuki National Army की कैडर अमा सिरे। अमसुंग मालेम की ख्वाइदगी चाउबा अगर की कैथेलदा मणिपुर की अगर की पोथोकना ख्वाइदगी हेन्ना पामनबा पोटलम ओइदे। खुरुमजरे Pm-Istv की मणिपुरी पाव मिरेंग ताबिरिबा सिंगबो तराम नोकचरी हौजिक पाव संतोकना पिजरे। अमुको अमदी UCM ना सिंधुना कुनगा मंगारक सुबा द ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे की थौरम अथौबा सिंगी याताफम ओइरिबा केक्रोपा तपांग थोखरे। इंडिया गवर्नमेंट ना चथरकलिबा अरोनबा अमदी अफोंबा लालोंग सिंग ngasiगी मियामना हाइना सिंगना थेंगना हौद्रबदे हिंगमिनरिबा फुरुप सिंग लैखा ताना मांगनबा मरम ओइरगनी हाइना ऑब्जर्वेशन कमिटी के चेयरमैन YK दिरेना फोंदोखरे। लिसिंग चमापन मरीफुदगी हौरगा इंडिया लमदम असिदा कांगलुप की ओइबा खुदसेम की लाल कया थोखनदुना खुनाई असिबु कांगखोंग चाहेन्नबा अमदी खुनाई असिबु लैखा ताहन्नबा होटनबा लेप्ट्री हाइनसु ऑब्जर्वेशन कमिटी की वाइस चेयरमैन संजोय सोरोखाइबमना फोंदोखरे। केकुरपाट की अथौबगी याताफमदा पांथोखिबा ngasiगी थौरम मदुदा अमुको अमदी UCM की फिराल तंखाई चिंथदुना मियामना अथौबसिंगी मफमदा लैशु कतुना इकाई खुमनबु उत्पगा लोइनना मियामगी ओइबा मिफम अमसु पांथोखे। मिफम अदुदा अमुको की एडवाइजर इतो तोंगब्रम UCM की कंसल्टेटिव कमिटी की मेंबर युमनामचा दिलीप कुमार खोमद्राम रतन अमकिल की प्रेसिडेंट लौरेंबम गानबी अमदी पोइरई लेमरोल मैरा पाइबी अपुनबा मणिपुर की प्रेसिडेंट सोराइसम मेमचाना चिंगमना सरुक याखे। थौरम अदुगा मरी लेनना ऑब्जर्वेशन कमिटी की चेयरमैन YK दिरेना इंग्लिसिंगनी सुपना अमगी जून 19 की थौदोक इंडियाना मणिपुर की अपुनबगी सक्तम थुगाइनबा होनबगी थौसिन मने थौसिन असिगी मायोक्ता मणिपुर दा खुंदामिनरिबा फुरुप खुदिंगमकना हौनरुबा तौदना मणिपुर कायबा यारोय हाइना हौखिबा इहौ ngasi chahi 15 मपुंग फारबसु मणिपुर की अपुनबगी सक्तम थुगाइनबा होनबदी ngasi सु माइकै कयादगी लेप्त्री। मसागे खुदोंग चाबा खरगी थबक तौबा फुरुप खरा इंडिया गवर्नमेंट ना सिजिनदुना मणिपुर थुगाइनबा होनबसु लेप्त्री। मतमदुगी इंडिया लेंगा की मणिपुर थुगाइनबा थौसिन मियामगी इहौना खोंगफम हंदोखिबनी। अथौबा अथौबिसिंग अदुना अपुनबा मणिपुर अमगिदमक थवाई कथोखिबा अदु ngasiगी मियामना इकाई खुमनबा उतुना थौरम असि पांथोकली। अदुबो हौजिकसु इंडियाना नार्को टेररिस्ट सिंग सिजिनदुना लिसिंगनी कुनगा हुमदोइगी मेगी अहुमदगी कांगलुप फुरुप सिंगी मरक्ता खुद थोकना हंदुना प्रॉक्सी वार चथरी। इंडिया गवर्नमेंट ना चथरीबा अफोंबा मदी अरोन बलालोंग सिंग असि हाइना सिंगना ngasiगी मिरोल ना थेंगना हौद्रबदी हिंगमिनरिबा फुरुप सिंग लैखा ताना मांगहनबा मरम ओइरगनी। लालोंग पुमनमक सिंग असि हिंगमिनरिबा फुरुप सिंगना आइगे हाइबा वाखल थादोक्तुना आइखोय पुन्ना थेंगनमिनबा मतम ओइरे हाइखे। इंडिया ना सिलेलिबा लांगलो मसिदगी कोई नांथोकनबगी अमता ngairaba pambaidi aikoi punna hingminaba musu punna chaukhonminabani aduna aikoi masel wagadaba aikoi masel khongda thangna yanjinba manba thabak thongsing makhal amatagi aikoi chathadana aikoi punna hingminaba punna chaukhonminabagi lamada koi highway thingba natraga tongan chathok chingsi yanadriba aikoi masel marka nungsinadriba se basi kongnaba basi numi adu maru oigraba 18 June sigi numi da sidagi amu hanna aikoi punna wakhal taminara kan aikoi apunma manipur ma sadan mina si ai wapon te masi gi kudong jab silo kan thamtege। ऑब्जर्वेशन कमिटी की वाइस चेयरमैन संजोय सोरोखाइबमना ngasiगी नुमित असि इंडिया गवर्नमेंट ना लिसिंगनी सुबना अमगी जून 13 दा बैंकॉक डिक्लेरेशन लाउथोकपदगी ओहेनखिबा नुमितनी। अदुबु इंडियाना मणिपुर की मियामबु नमसिंदुना थमलकपदी इंग 1994 दगी हौरबने 1994 की मतुंगदगी इंडियाना लमदम असिदा मियोट मिनै नुपी कयागी इकाई खुमनबा मांगहनबा मियोय कया थीबा खंगंदना अरोनबा अमदी अफोंगबा लाल कया चथरकली। लोइनना ngasisu खुदसेमगी ओइबा कांगलुप मसेल हाटना हनबा खतननबा कया लेप्तना चथरी। मसी लमदम असिबु कांगखोंग चाहेंदुना लैखा ताहनबा होनबा लेप्त्री। 2019 की मे 3 इंडिया गवर्नमेंट ना चथरीबा प्रॉक्सी वार लमदम असिगी मियामना याबा ngamloi सु अमदी नॉन सुदा लेरिबा कुकी मिलिटेंट सिंग सिजिनदुना
खुनाई असिबु कांखोंग चाइहेंदुना मुथतनब होनरिबा कैदौनुंगदा माई पाकपा ngamloi laingak ama leina leina miyamgi punsi amadi lanthum kangkhong chaihenba lamdam asigi miyambu malemgi miyamda santi pamdaba miyam oina uhonnaba India gi aronba lalongni haiba asi aikhoigi miyamna khangi lamdam asida thokriba irang asi loshinge hairabadi India na mikup amada loshinba yaba irangni khudakta proxy war state terrorism gi thabak sing lepkadabani Manipur gi apunbagi saktambu macheta na thugaina ba honariba asi khudakta lepkadabani haikhe ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯦ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛꯀꯦꯔꯥ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯔꯣ ꯉꯝꯂꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯒꯅ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯃꯃꯤꯡ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯃꯊꯧ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯊꯧꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯥꯡꯈꯣꯡ ꯆꯥꯏꯍꯜꯂꯤ ꯋꯥꯍꯜꯂꯤꯕ ꯃꯨꯊꯠꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯗ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯗ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯗ ꯀꯜꯆꯔꯗ ꯃꯥꯡꯍꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕꯁꯦ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕꯅꯤ lamdam asida thokhiba miyamgi ihau kayada asok apan nanglaba singbu ana layangi tengbang pinaba amadi June 19 da sokhiba amadi laikhidraba singgi semlakhiba Relief Committee Jenims Hospital gi chahi kungamanga surakpa Silver Jubilee gi thoram ngase hospital asigi Medical Superintendent gi office lecture hall da pangthokrai Thauramgamari lenana memorabilia haina mingthonba souvenir ama phongkhibaga loinana miyamgi ehauda thawaina pontha pikraba athaubi kayagi mafamda minute ani tumina leiduna ikai khumnaba utkhi makhatana relief committee aduda chahi gi oina thau puramba singamadi asokpa singda ikai khumnaba utkhi thaurumaduga mari lenana relief committee asigi chairman thoidingjam bonna hai kumja lisingani subna amada miyamna ceasefire extension tawgadabani haina haurakhiba ihauga iroinana semkhiba Relief Committee Jenims asina matamgi haurakhiba miyamgi ehauda asok apan nanglaba kayabu mateng pangduna lakli committee asina haurakpadagi hauna hospital authority amadi miyamgi matenga loinana miyoi chamapan kuntraga nithoida tengbang pikhi amadi kumja lisingani subna mari da thokhiba Armed Forces Special Power Act upspa Manorama ihaugi matamda soklaba miyoi chamri kuntra mapanda tengbang pikhibaga loinana ILP gi khongjang Sapam Robin Hood ki ihau amadi kumja lisingani kunga humdoi gi conflict yauna apunbagi miyoi lisingani chambri ga humdoi da analayang gi oiba tengbang sing piduna lakli committee asina ngasi fawbada relief camp tagi lakpa protest tawbadagi lakpa amadi khun ngakpa singi asokpa sing haina ahum thokna khaidoktuna lenga ki amadi miyam gi tengbang singa loinana analayang gi mateng sing piduna lakpa khaknatana anaba singi haksel gi card CMHT PMJY sing sabadasu mateng pangli makhatanasu pangkhigani haiba wafam sing phongdokhe thauromaduda Jenims Medical Superintendent Professor KH Lokeswar amadi Additional Medical Superintendent Oriba Pediatrics ki HOD Professor N Kameswar su sarukya khe Relief Committee Jenims na hojiki waina akoina handaki ihobsidi mayamga tongali adana hojiksi akoina anabase akoina saurakna relief tigi lakpa yengba yo protest tawdagi yengba aduga akoigi kainodagi khungakpodagi soba yengba aina akoina khaidori adana masida akoisi yam awabu hoy aduga sida natana akoina akoigi legiderba singi akoigi lutrau hoyroba aduga imu munungi awabu so akoina gomengi mateng loga akoina pamjaba aduga hojik kainosingi akoi ana layengi akoigi semestic kana sing akoi saraga ana layengi mateng pamsa akoi makhatana chatajari Assam Rifles amasung Indian Army gi apunba operation amada United Kuki National Army UKNA gi lotfam ama thogai khre khut thoknabagi thodokta lalholup asigi kader ama sire hairi IGAR South ki PRO gi cherol amada tha asigi tara tarukta akaknaba paw ama fangbadagi Churachandpur district ki Hanglep sub division gi manung chanba mafam amada operation chathaki troops singna lalhobu singi lotfam madu yaubada nongmai kaplakhi khudakta handuna kapada UKNA gi kadarama sekhi ataina nanthokuna chenkhre operation asida khutsu khulai kharasu fangle hairi Malemgi khwaidagi chawba agargi kaithelda Manipurgi agargi pothokna khwaidagi henna pamnaba potlam oiri matam amada art and culture amadi sports na malemda Manipur masakta I haiba adu agarnasu achawba thokdang lawrakpa yari hiramasida pawdam ama
से खोजाई इस्लाम नगर है खंगबा मफम खोजाई मफम से मालिम की आगोर ओपन सेल तब आगोर की मार्केट ओपन मार्केट लेबा मालिम की खाई चौब मार्केट है अखोई येंसी करम मौंग आगोर से लेब योब तौबगे है मथक मणिपुर की आगोर से मफम से कयाम पामनई पामनदे मतिक मगुन कयाम लेते है खमीनबई तंजा खोजाई सिटी अनपनी दुकान चौम चादुरी अनदर ओ मार्केट डाउन तौबगी हुजिति अरब की ग्राफ को येम तौवान से है जा हातोन अनपनी मार्केट से नोमदा करो करो ने ट्रांजन तोजि बायर सेलर लेबगा लापुर योनबगा से बैग पूर लेब योनबा अदु याम वाफाम याम चौथोंनाय ओइबा कोई मनी लेबा ओहनजे मणिपुर की पोचे डिमांड लेबदी लेते चिम मणिपुर अदुना कोई अबोर थादनजी हयेंग मतम खरा इचाजिंगी इचुजिंगी अखोईगी तुंगी मिरोंगी खलगा अगोर थाबा जिना फाइदी फगो ओइने है मैमदा इजेर मार्केट में 15 साल से चल रहा हूँ। अच्छा, ऐसा पहले ऐसा एस्टेब्लिश्ड बिजनेस नहीं था, लेकिन अभी तो ये मार्केट बनने का 15 साल हो चुका है। जरूरत का है और मणिपुर का माल बहुत अच्छा होता है, बहुत हाईएस्ट क्वालिटी होता है। मणिपुर पे जो मूल होता है बहुत अच्छा क्वालिटी का है। सब लोग वही इंतजार करते हैं कि मणिपुर का माल आए, बाकी मणिपुर का माल सबको पसंद है। एक केजी अलग अलग रेट का आता है, कोई 10,000 का, कोई 20,000 का, कोई 1 लाख का। कोई ऐसा नहीं है कि एक ही रेट का, ऐसा नहीं है। माल क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है क्या रेट हमारा। क्वालिटी कैसा होगा प्राइस भी ऐसा। क्वालिटी से कोई मणिपुर ने हेले क्वालिटी लिंग में ये अरबी सिंह मई धाव मतलब चाको मतलब उ थारग खर कुन चाय वा थारगना कोई थूना अचर उचाबगुम थूना चाइना मनमदसु हेल्प चाकदसु कुन चाको पोचु लुम्बा मणिपुर की हेले अपर असम की भी आता है, नागालैंड भी आता है, मिजोरम की भी आता है, पूरा नॉर्थ ईस्ट का भी आता है, लेकिन बेस्ट क्वालिटी मणिपुर का होता है। कस्टमर का डिमांड रहता है मणिपुर। मालिम की चौब आखर की कैथल सिदा मणिपुर की पथोक कयाम पामनबगे मयामदगी टोप टोप मगुल लेबा हेले हैबा अखोगे दुकान फंबसिंग अदगी एक्सपर्टसिंग लम सिदा चंगसिलिबसिंगना हजि ताकबिरैबदुनी मसिमंगने अखोइना मणिपुरदा अगर के अनौबा यावलियो मास अगर कुमथोक ताय मतमदुदा मरु ओप चिंचांग सिंग असम चिंचांग ओइबा ngamgani स्टेट इकोनॉमी फहनबा ngamgani मियाम पुनमो वात पादना हिमिनबो ngamgani हाइबगे आशा थमजरिबा ISTV न्यूज की दमा सोजागी इस्लाम नगर दगी पौसमजरिबा रिचार्ड रंजन। मैना चाकलब मीगी थवाई कनबा ngambagi चांग वांगले मैना चाकपा यावरबदी यूमद लायंगबगी महुत हॉस्पिटल दा अथुबदा पुखटपिरउ हाइना रिम्स की MS प्रोफेसर नेप्रम संजीवना ईस्ट जोन बर्न CME 2026 हौदोकपगी थौरमदा फोंदोक्रे। रिम्स की डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी अमदी मणिपुर प्लास्टिक सर्जरी सोसाइटी न सिंधुना एम्पैथी एंड इनोवेशन इन बर्न मैनेजमेंट फ्रॉम एक्यूट केयर टू स्कार रिविजन हाइबा थीमदा रिम्स की सुश्रुता हॉल पांथोखिबा थौरमदुदा नेशनल एकेडमी ऑफ बर्न्स इंडिया की प्रेसिडेंट प्रोफेसर समिक भट्टाचार्य, डीन एकेडमिक रिम्स प्रोफेसर लाइश्रम राजेश, डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी की हेड प्रोफेसर अकोइजम इबोहल चिंबा सरुक याखी। थौरमदुदा समिक भट्टाचार्यना मतमदा केरोसिन की थौमई युमथोंग खुदिंगी सिजिनरिंगैदा मैना पोकपगी चांग यामना वांगमी। हौजिक्ति युमथोंग खुदिंग इलेक्ट्रिक फंगलकपा युम निंगथिना सानरकपा अनौब चाकसंग सेमनरकपना मैहौ लांगपोकी चांग हंथरकले। मैना पोकपा हाइबा असि सेनमिटलोन अमदी हिंगबगी थाका यामना मरी लेनै हाइखी। थौरमदुदा प्रोफेसर नेप्रम संजीवना मखा ताखिबदा हाना मैना पोकपदगी सीबगी चांग यामना वांगलंबा अदु हौजिक्ति अनौब लायेंग पथाप कया लेरे। मैना पोकलबदी माइबदा लायेंगबदा मखोइना सेमबा हिदाक सिजिनबना चिंगबा तौबिगनु हाइखी। अनाबसिना मैना चागा फमुंगदा कमाइन हिपके हाइबसे माना कयाम थुना मयुमदा हंगदगे हाइबसिसु अचौब डिसाइडिंग फैक्टर अमु ओयेबा माना तासंदना सुतंदना लेरदी हौगलको मतमसु मासी चिंगगा थोलानी नोमगे नर्सिंग केयर दा एक राउंड चपदा न नखुतु सुमाइना थमु नंग सुमाइना हिपु हाइबो मयामसे नर्सिंग ऑफिसर अमगी रोल ने ड्यूटी ने दैट मसी मयाम तौरगा नंग अदुकी मतिक थुना फदुरिनी इसागी थबकता हंजनबा ngamni हाइबसि हाइजनिंगी। लमलाई केंद्र की मनुंग दलैबा नोंगपोक कक्चिंगे इबुदौ खमलांगबा लाइबुंगदा नौना सागदबा माइबा माइबी लोइसंगी संगलेन MLA KH इबोमसाना उरेब ओयुंग तमख्रै।
ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ MLA KH ꯏꯕꯣꯝꯆꯥꯅ ꯅꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯟ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯥꯝꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯡꯗ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯊꯛꯅꯕ ꯑꯐꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤक्स ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯅꯥꯊꯩꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯒ ꯁꯤꯊꯐꯝ ꯊꯤꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥꯁꯤꯡ ꯃꯦꯟꯁꯤꯟꯅꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯂꯒ MLAꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯎꯠꯇꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯐꯪꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯠꯇꯁꯨ ꯇꯧꯗꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇ ꯌꯦꯠꯅꯕ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯐꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤक्स ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ नुमित हुमनी चथगदबा जान कालियन सिविर ngasi अपोलो मल्टीपर्पज हॉल तमेंगलोंग दा हौदोखरै डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तमेंगलोंग न सिनबा थरोमदुदा तोंगान तोंगान डिपार्टमेंट तरा हुमदोय सरुक याखि हौदोकपगी थरोमदा AC to DC डॉक्टर MD इमरान खान ADC तमेंगलोंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काचम थाई फाइगा गांगमै तमेंगलोंगी SDO D मैदुनबुई तमेंगलोंग जोनल एजुकेशन ऑफिसर एंड अबोनपौ क्रिस्टोफर तमेंगलोंग चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुनील अमदी SDC चिंगहेमफौ सेबियो डाइमैन चिंगबा ऑफिशियल सिंगना सरुक याखि मणिपुर की केंद्र खुदिमक की MLA सिंग मरुओइना हियांगलम केंद्र की MLA ना सुगनु केंद्र की MLA के रंजित की मतौ तंबा मथौ ताई हाइना हियांगलम की मियामना हाइदि था अमगी ममांगदगी वाबागाइदगी सुगनु लंबी असि कोयला थाब लोसिंदुना मियामदा सिननबा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना फावबा लाक्तुना येंसिलमलबनी वाबागाई लमखाइदगी वाइखोंग फावबा असिना किलोमीटर 13 खक सांगबनी अदुगा वाइखोंगदगी सुगनु असिना किलोमीटर 13 नि हौजिक सुगनु केंद्र की MLA ना कन्ना होनदुना सुगनुदगी सेमलकपा असिना वाइखोंग यौसिलक्तुना लोसिनलकदौरे वाबागाई लमखाइदगी वाइखोंग फावबगे किलोमीटर 3 थारमलगा लेपखरे हिरमसिदा लोकल MLA ना मिडियंग चंगबियु हाइदि हौजिक मखा ताना सबक सुबगी प्रोग्रेस इसे सत्ते हौजिकति नोंग सिंगी फिवम फत्तबनिना नोंजु पंथादा कोयला थाबा हेबसि खरदि कोइ मियामनसु पामनदबगी पेनदबसु मयाम लैनरे अदुबो हौजिक थाबदि लेपदि लैते अदुबो प्रोग्रेस करिमदा सत्ते खेमचान लामे ओनरबल सीएम लाबा मतुंगदगिदि खै नोंग सिंगी फिवम फत्त्रगसु हांग मतमदा कोइ लेबर सिंग हाइजबा तारे मसिना मतमसि आसिलक्ता कोइ रेडी सिल लाबनिना मदुगी मनुंग लोसिनबगी खोनबगी प्रोग्रेस सिमदि उदबा सिगुंबा खरा कोइ प्रजा सियाम कन थेंगजै हौजि फावगी ओइन मणिपुर गार्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड MG की मखादा सेक्यूरिटी गार्ड कुनगनी थोगी नुमित तरानी चथरखिबा रेसिडेंशियल ट्रेनिंग कैंप ngasi एजेंसी से उलौद लैबा ट्रेनिंग सेंटर द लोसिनख्रै माई पाकना ट्रेनिंग अदुदा सरुक याखिबा सिंगदा कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट अमसु पीखि थौरम अदुगी सरुक अमा ओइना लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड L निशिकांतना ड्यूटीज एंड रोल ऑफ सेक्यूरिटी गार्ड हाइबा टॉपिक ता वांगांखि लेक्चर लोइरबा मतुंगदा L निशिकांत लीगल एडवाइजर मणिपुर गार्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पेबम जसोवंता मदी रिटायर्ड फॉर्मर एसोसिएट NCC ऑफिसर 14 मणिपुर बटालियन NCC इम्फाल सोराइसम शांतिकुमार सु सरुक याखि ISTV न्यूज दा अगर थाब अमदी मसिगी कानब कयागी मतंगदा मथंग मथंग रिपोर्ट संदोकपदगी ngasi स्टेट असि चिंग अमदी तमगी मफम कयादा लेप्तना अगर थानरकली ngarang टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चनबा मची ब्लॉक के कोइनोई तांग विलेज दा खुलगी खुंजा कयाना सरुक यादुना अगर चारा लिसिंग अहुमरोम थाखरै ऑल मणिपुर अगर फैमिली का खुसम नदुना उ चारा थाखिबदु कमरी लेनना खुल्लदुगी फार्मर DK डेनियल ना हानदगी हौना अगर थानिंदुना लाकपनी दुबो चारा कराइदगी फंगदगे अमदी कमदौना थागदगे खंगलमदबा अदु ISTV दा पाउ यावरकपदगे खंगदुना थाबा हौरे मियामबो मिट माई पांगहनबगीदमक ISTV न्यूज पो थागतली हाइखे ISTV की फोंगदा कानबसिसु मोइना खंगहनबिरकपदगी ngasi di ay agar tharage na lepe adu ngasi dagi di ay thaba haure agar asi ay na marakta tok tabida unit ama phana thage haina ay lepe aduna mayamsu agar thabagi kanabasi laire habisi mayamnasu khangbire haraga akoi manipur gi senmit lon asi phaganaba masi honam minarsi habagi wafamsi thamjari अमरोमदा कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चनबा लांगमई दोंगदगे हाना सेरिकल्चर डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट ओइरंबा समजेत साबम नंदकिशोर कौबा फार्मर अमना अगर चारा असि हानदी कदाइदा फंगदगे खंगलमदबा अमदे कदाइदा योनगदगे हाइबा अदु
हाइबगी मिपाइब लेरंबा अदु ऑल मणिपुर अगर फैमिली ना लंबी ताकपीबा अमदे ISTV न्यूज़ ना मरिक चुमना खंगहनबदगे फेस अनि थोकना अगर पाम्बे लिसिंग मंगा थारे मियाम द वखल लौसिंग पीबीबगीदमक ISTV न्यूज़ पु थागतली हाइखे मसीगी अगोर पाम्बी से थानब होनबदा ऐसे पैसा मांगगा तोकदरा नत्रगर लेबिरोइदरा सारागी ममनसिसु खरा वांगबनिना मसे लोइना मांगदरा खलमबने अदोबो हंदक खंगदना ISTV गी जिरी की प्रोग्राम में उरुबदगी आगी थौना से अदुगी मतिक आई हराव पोखरे आगी थबक से सोइदन के माइ पाखने हाबसे आगी सामदा साम थाजबगी सांगसे हौजी यौदन आई वखन से आमना नुंगाइजरे DM College of Commerce के NSS Unit 1 अमसुंग 2 ना Central Forest Division का खुत्समनदुना चथरखिबा World Environment Day की सरुक अम ओइना ngasi June 19 गी अथौबसिंगी मफमदा इकाई खुमनबु उत्प ओइना कॉलेज असिगी कैंपस दा उ चारा कया मरुम थाखरे थौरम असिदा कॉलेज असिगी माहिरोय अमदि ओजासिंगना सरुक याखे इंग्लिशिंग अनि सुबना अमगी जून 19 गे नुमिता मणिपुर की सक्तम कायबा यारोय हैना लाउखिबा खोलाव मरकता ममा लेबाकीदमक थवाइना पोंथा पीखरबा अथौबा थवाई 19 गी मफमदा इकाई खुमनबा उत्पगा लोइनना अरामबाई टेंगोल यूनिट 18 गी टेंगोलोय सिंगना उरिपोक कांगचुप लंबीदा अमोद अकाई सेट सेंगबगी थौरम अमा जून 19 नुमित का मरी लेना पांगथोखरे थौरम अदुगा मरी लेना अरामबाई टेंगोल यूनिट 18 गी CO खरसन थौदामना हाई ngasi numit asi yamnasu pukning nungsiba yamnasu sauthokjaba fawba numit amani without territorial limit haiba India government ke wahida haunaruba tawdana lamdam asigi miyam hupna hawraktuna India government ki fireb adu khongfam hando haina lauki Manipur mai hauna chakhe numit aduda athauba athaubi thawai 19 na jingnaba leitana thawai fawba mariba kidamak kathokhiba thauna adu arambai tengolna awangba thakta ikai khumnaba utli June 19 की नुमित से अखोगी पुवारीदा लारबा मयेकना येक्तुना लेहौरगदबा नुमितनी अथौबा सिंगना ममा लेबाकीदमक थवाई फावबा पामुबा लेतना कथोखिबा इहुल अदु ngasiगी मिरोल अमदी तुंगी मिरोलना काउफदे ngasi उरिपो कांगचुप लंबीदा अरामबाई टेंगोल यूनिट 18 सिंदुना पांगथोकलिबा क्लीनिनेस ड्राइव असि अथौबा अथौबी 19 की मफमदा कच्चबनी उरिपोक माइकेगी मियामनसु उरिपोक लंबी असि लूना नान थमसे इसा इसागी सुमांग थेलोंग लूना नान थम्बगुम लंबी असिसु इसामकी सुमांग थेलोंग मकनी खनलगा लूना नान थमसे युंगी अमोद अकाई पुथोकलगा लंबी द पैशिनबगी हाइनबी थादोक्सी हाइखे ममांग द लेगिदेबा अथौबसिंगसु हुजिकसु खoi sum kaukthokpagi type tawsala habadi ngasi jun try pane ningsungda koidi koire adu ngasi adum hana dongna kemta leitabagumna adum misat miong adum yongnari kada du khoi de dum ningsingi tengloi suna kadongda kaulei roi aduga khoi yaragadi khoi amot apsai khoi uripokta natana khoi jaga kudimakta khoina phatawti hundokpa kana isagi mangon magni khalaga isagi jaga magni khalaga hundokpidana ba na aigi side tagi hajaningi June 19 नुमित का मरी लेना अरामबाई टेंगोल यूनिट 2 यारीपोक यूनिट 62 यारीपोक यामबेमगी टेंगोलोई सिंगमदी मणिपुर फायर सर्विस यारीपोक का कुत्समनरगा यारीपोक कैथेलगी अकोइबदा लेरिबा मरोइबा मफमसिंगदा लमतु सेंख्रे ngasiगे सोशल सर्विस असिदा मणिपुर फायर सर्विस यारीपोकना यामना चावना मटिंग पांगबिबगी मथक्ता तोंगान मियोय कयाना थकनबा इसिंग अमदी तोंगालबा मटिंग कया पांगबिरकपगिदमक अरामबाई टेंगोल यूनिट 2 अमदी यूनिट 62 गी माइकैदगी थागतपा फोंदोरकले Electoral Roll 2026 के Special Intensive Revision SIR की सरुक अमा ओइना Electoral Sensitization Program अमसुंग डस्टबिन यंथोकपगी थौरम अमा Public Works Department पांगथोखरे थौरम असिदा Chief Engineer PWD Manipur Chongtham Biswachandra Chief Finance Officer Salam Somorendro President Manipur Innovation Society Tongbram Tes Kumar Susaruk याखे Chief Electoral Officer Manipur की माइकैदगी PWD दा डस्टबिन कुंथ्रा पीखे Manipur State Kala Academy na sinduna konung mamang de leiba TH Iboyai ma sumang lila sanglen da pangthokhiba yankhai gani thoi suba All Manipur Sumang Lila Festival ge nupa lila fangnabada sana leipak na chom artist ke ning tambagi mahauna best production takhrai festival asida Sangai Artist Association ge mairagi maingal na second best production Samadon Artist Association ge tharoi yonbigi machana third best production inamdam Manipur Artist Association ge Aisungam Ganina Best Discipline Team Amadi Kamakya Sangit Mandal Ge Saklon Puba Guruna Special Jury Mention Award Takhe
Lanai Award Sanalaipak Nachum Artist ke L Dayananda na Best Actor, W Dolmani na Best Actress, Y Nilachandra na Best Supporting Actor, N James na Best Supporting Actress, S Hemanta na Best Actor in Comic Role, K Sana Tombana Second Best Playback Singer Female Voice, N Roshan Kumar na Second Best Music Director, Ranjit Ningthauja na Best Script amadi S Hemanta na Best Director takhe. Sangai Artist Association ge KB Moirangcha na Second Best Actor, James Haigruzam na Best Playback Singer Male Voice, Puyam Sanathoi na Best Playback Singer Female Voice, Somen Moirangcha na Best Lyricist amadi Toizam Singajit na Best Music Director takhe. Samadon Artist Association ge Thongram Heramoti na Second Best Actress, Khekman Devan na Second Best Actor in Comic Role amadi Sorokhaibam Robindro na Second Best Director takhe. Iramda Manipur Artist Association ge Git Chandra Songtham na Second Best Supporting Actor, N Tomba na Second Best Lyricist. Peacemaker Artist Association ge Bises Huirem na Second Best Supporting Actress, K Romesh na Second Best Playback Singer Male Voice, Manau BMM na Second Best Script takhe. June tara manga ningthokaba numita Security Forces na fare haina Manipur Police ke Facebook ta fonglakhiba Mutum Mohen chahi kungamapan Laifam oina mamang lekai Bisnupur District hairiba miyoi asi RPF amadi masigi lanmi sanglop PLA ga karigumba hiram amatada mari lena de haina lona thingkhrabalu asigi Assistant Secretary Publicity Bumking ge cherolamana fongdorakle. Marakhatna break amaluzari. Football fans, get ready. The FIFA World Cup 2026 kicks off on 11 June 2026 and ISTV is bringing the action to your screen. Subscribe to Unite Sports 1SD, Unite Sports 2SD, Unite Sports 1HD, Unite Sports 2HD. Don't miss a single match, goal or unforgettable moment. Contact your local cable operator today. ISTV, your home for FIFA World Cup 2026. Slopeland College, Manipur. Admissions open for session 2026-27. Join our Bachelor of Education program or Diploma in Elementary Education. Limited seats, enroll now. Your future starts here. Nongsu nungsa thabak chilakpa amadi miro leizadabana imungi pot leiba thokpa farak tabaki awaba koknaba leizare miyamgi damakta potlam khuding fanglaba app Yumthong Mart. Delivery service su pizari. Download now. Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari. Aduna hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra. Liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairakaba amadi kuchu kumen senghallakti. Kuding magsibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule. Jolip 100% natural syrup and capsule. Aihak Jenny Kurai. Megi tarik kuncha dagina Jungi tarik kunipan phawbada BLO Yumthong Kudingi lakan. Makhoi na piramba enumeration form mention biraga BLO da sinabiyu. Enumeration form submit ta widrabadi voter list da ming yarok lor. Akupa marol gidama BLO da hangbiyu natraga 1950 da call tawbiyu. I am in RU. Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natna nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu. Capidon cup syrup. Breaking matungda makhataba pau sing pizari. Masagi micham siraga kandem toraga atai tawdaba laingak ase loirabani haina MPCC ge sports cell ge chairman Wahengbam Rosit Elias Bullet na fongdokrai wafam ase Rosit na sinduna bisingani subna amage Jun tarani pan thodokta laikhidraba athawa singning singduna porompat thawan thaba laikai de leiba mahake yumda pangthokiba ngamkhai kanba numit thoramga mari lene na fongdokhibane Thoromaduda tongan balaikai gi ahal kaya saruk yake bu singna Jun tarani pan da laikhidraba singi photo da laikatke thoronga mari lene na Rosit namaka takibada tongan ba thodok singda michamiyam khudong thiba nangbada lairiba lengak asina condemn tawba natana karigumba amata tawba ngamdre miyamna wariba asi politics asi
masagi sendong tanba yaba lalon itik tawfamni khanna changlakpa kayana lalon pham onthokle miyambu lalon pot oina uba mihutna lengak pangakta leirabanina lisingani subna amagi jun tarani pangi thodok lisingani kunga humdoigi me ahumdagi haurakliba lanjau tungda amuk thorak loi haiba ngamdri karamba matamda amuk lakani khanbada akiba fauri pumnamagasi koknanaba mikhalda leibak kananaba wakhalon leiba mi thagatsi haikhe लेबाक के और बदी कराय दे पोरकनी असेंबली दे पोरकनी अदि असेंबली दे थागली ब मिहुद्दु मरिंजन मथौना लेना ममा लेबाक नुसिबा राजनीति बु करबानी हैदर खन बमियोय थागत तब मतंदा तसेंग राजनीति से राजनीति होइना मियाम बि सेवा होइना प्रजा मयाम बि मत सेवानी खन बमिहुद खन मतंदा अहोंग सोइतना लाकनी अकोय इचिंदा इमा लेबाक ने याय फरे इमा लेबाक ने याय फरे हाइबो खतंगना इमा लेबाक याय फबे यावय इमा लेबाक याम वारी गसी तसेंग नाय मतंदा कंगला तुंगिना थोपंगमदे अखोई हौजिक कोक्ता लांथोपंगमदे अैगी इरमदम मणिपुर सिदा ngasi aina कोक्ता लांथोप कीरबा aina ngasi sekmai लांथोप कीबा तारगदि ai मतौ गरम नि मालैबा मणिपुर दै नुंगाय बि याइ बो ओइदि गाय बिसिनेबा सरकारना कंडेम तौइ हायबि लोइरबनि सरकारना कंडेम तौइ हायबा वहाय जे हायबा मदुगी सरकार से लोइरबनि मरमदि करिगिरो हाय मतमदा महाकी इमुंग मनु खनबदा वायेन विचार तौबो ngमद्रबा वरको वाते ngमद्रबा अदुगुंबा हेड ऑफ द फैमिली दो All Manipur Senior Citizens Welfare Association ascenduna Arubam Inakol Mongsangi Makha Laikai Dilaiba All S Homge Taratarulak Suba Foundation Day Githoram Pangthokrai Tharomaduda Konthauzam Rishikesh former Director Administration NERCORMP Government of India Akoizam Ingobi Land Donor Mongsangi Mayai Laikai Imphal Amasung TH Chitaranjanna Maroiba Miyoi Singoina Saruk Yakibaga Lunana All Manipur Senior Citizen Welfare Association Miyoi Singamasung All S Home Asigi Ahal Sing Su Saruk Yaki Tharomadugi Manung Channa All Manipur Senior Citizen Welfare Association Gi Laikhidraba President Singi Photo da Saruk Yakiba Singna Laisu Katuna Ikai Khumnaba Utpa Uchara Singh Thaba Home Service Provider Anida Cash Award Khutsinaba Masung All S Home Asigi Ahal Singda Blanket Yen Thokpana Maruiba Thoram Oike Tharomaduga Mari Lenana All S Home Mongsanga gi Makha Laikai gi General Secretary B Sanamacha Sarmana Ahal Oisilakpadagi Khudong Chadaba se Naitom Tarakpa Amasung Pangal Wakhal Sontharakpa Asini Asigumba Kaya Thengnari Ba Ahal Singi Khudong Chadaba se Kokhananaba All S Home Asi Linkhatkibani Mama Mapa Oiba Kayana Macha Singi Minung Singai Duna Leide Macha Nasu Macha Masu Singna Minungsi Leina Naukon Biba Ase Ahal Oiraba Singi Apambani Fongdokhe Mahagna Makhatana All S Home Ase Lamdam Masida Ahal Laman Singbu Nungshiba Miyoi Kaya Leibana Makhoigi Matengna All S Home Ase Ningthina Chalari Fongdokhe Hanagi Matamabada Mama Mabulai don't Kalamba Ipana Imana High Yadaga Jadwina Mapi Chela Tolamada Ipana Yadina and Bumatangi Culture, traditional golden traditional, but Mangre, and the Aros, but the ones are already electrical Yamrapata, Shibauti, could invite you to whom 3 nights. Don't know. Awareness of Jam and broke the Minaba. 3C IT Solutions and Telecoms India Limited Pune na Savitrabai Phule Pune University Amadi AMD University ka khutsamnana sinduna Academic Accelerator Program ama JW Marriott SB Road Pune da ngasi pangthokrai Thoromadu AMD University ge India da pangthokpa ahanba event ama oiriba Thoromasigi pandamdi Advanced Technology Sisinaduna Artificial Intelligence Center of Excellence COE Development Quantum Computing Cyber Security Practical Skill Based Teaching Tauduna Academic Researchers Amasung Industry Punna Chatminabani Nongmagi Oiba Tharumaduda Distinguished Academicians, Administrators Amadi Research Scientists Kayana Sarugyakhi Tharumaduda Premier National Research Institution Kayagi Director Singh Savitrabai Phule Pune University, Shivaji University, Kolhapur Raishoni University, Valaji University Amadi Atopa Miyamna Sakhangnaraba University Kayagi Vice Chancellor Singsu Saruk Yaduna Cutting Edge Technology Amadi Platform Ama Semduna Education System da Awon Bakaya Puraknaba Khananainakhi Saruk Yakiba Singna Hawgalaktiba Mahiri Singda Matamga Chunaba Industry da Mathau Taba Practical Experiencing Lehenba Asina
ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯥꯡꯖꯤꯜ ꯊꯥꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ꯫ ꯔꯟꯖꯤꯠ ꯃꯌꯦꯡꯕꯝ, ꯃꯦꯅꯦꯖꯤꯡ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯥꯎꯟꯗꯔ 3C IT Solutions and Telecoms India Limitedna ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜ ꯇꯤꯆꯤꯡꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯄꯜꯂꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤꯡ, ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯌꯥꯎꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯒ ꯆꯨꯅꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦ꯫ 3C IT Solutionsna ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯊꯣꯡ ꯍꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ I'm so privileged and highly obliged that AMD has given that opportunity to set up AMD Center of Excellence in Pune, where we wanted to collaborate with the different universities and colleges, and we wanted to bring what is the latest possible technology along with the AMD, what is the best commercial that we can bring in the research forum. Mayang Imphal Assembly Constituency ki manung channel laiba Komlakhong gi chingthi dage thanga faunariba isingi lambi asigi hithang pham tha anirom phumna phumjinduna leiramba adu LDA na JCB thadaraktuna phumsing asi sengdokpa haukibaga loinana mahausagum isingi lambi asida chathok chasin yaba numit humni sure hiramasiga mari lenana Ireima Board Association gi Joint Secretary Chongtham Inauna Komlakhong amadi masigi akoibada tariba khunja sing khakta natana atopa mafam kayadagi laktuna hairiba Loktak Pat ki ising lambi asida hi amasung motorboat na thanga moirang amadi kwaktana chingba mafam singda thaudok wathok amasung lalon etiki oiba chathok chasin tawriba maruoiba isingi lambi amani asida sunatana lamkoiba lakpa miyoi kayasu motorboat na chathok chasin tawi lambi asi tha anirom phumna phumjinduna laikiba matamda mayamna chatpada awaba kaya mayoknaba asidagi koknanaba association asina Loktak Development Authority ki director da haijaruba matamda LDA na JCB thabirakuna phumjinliba phumsing asi numit mapani surna sengdokpa hauba aduga makha tanasu sengdokpa gi thabak asi chathagigani masigidamak LDA gi director bu association gi maikaidagi thagatpa phongdokrakli haiki director ubiriba mingwan panjarabada khoi LD department gi director balkisna mongonda khoina ti khoi gi association jina khoi application lama thajabani khoi hariba paja singsi yam ware adun chathok chasin dasu aduna department gi side tegi khoi mission thadabiraga hariba khoi voting gi ro simtang phajana sembiu habadagi khoi director na rau rau yabirakpadagi khoi huji kotpa hogduna khoi hujikti awabadu leitre yamna khoi gi grill win chatle aduna masigi nungaiba khoi tamu bankisna buthagatari khoi Ireima Board Association gi makai Manipuri Pony Society na Manipur Horse Riding and Polo Association amadi Manipur Equestrian Association ga kutsam naraga nongmagi oiba pony health camp ama Manipuri Pony Breeding Farm Lamphel Pata Jun kunma thoigi ayuk pung 8 tagi pangthokani hairiba pony health camp asi Directorate of Veterinary and Animal Husbandry Services Government of Manipur gi midyeng makhada pangthokadabani sagol gi medical checkup amadi nongzu thagi mangoinana akhang ahei Dr. Singna Laina Layong kayagi maramda sandokna takpa program asida sagol mapu singamadi polo club singna yaubi nanaba Manipuri Pony Society ki secretary L Bedamani gi cherola mana khanghanli loshilakpada maroiba pausing amukahna Jun 19 gi thogdokta laikhidraba athauba singi mafamda miyamna ikai khunaba utkre Assam Rifles amasung Indian Army gi apun makangbu amaga khut thoknabada United Kuki National Army gi kadar ama sire amasung malim gi khwaidagi chawba agar gi kaithelda Manipur gi agar gi pothokna khwaidagi hena pamnaba polam oidi Hauzik fawbagi oinadi ISTV gi Manipuri paw matang se loshinjari medeng tabi kibasing domu kahna rumjari